To uvijek tako zapakiraš da je čisto. Nikad ne znaš da je kapne. Za svaku stranku ide... Za svaku stranku novo. Za svaku stranku novo. To su procesi. I igle isto. Vidjela si da sam odmah igle skinuo i onu specijalnu kanticu. Vidiš, to sve moramo. To su novi evropski propisi. Osim asfaltiranja. Specijalna kantica za odlaganje igala. Samo asfaltiranje nije evropsko. Samo asfaltiranje u Retljevu Luci nije evropsko. A mi smo tuki full evropski. Čist ne čist. Ich sprechen Deutsch. Jelena, vidiš ti kakvu razliku između ove italijanske kantice i ove moje, recimo. Samo što bi onda oni došli po moju kanticu pa odnijeli tamo na ono spaljivanje, ne njihovu. Čekaj, ovo ti... Njihova košta... Milion. I kud bacaš te stvari? Mislim, to oni dolaze i pokupe. Ja kad napunim, ja kaj, halo, bing, kako, brat? Jel, da vam isporučim 250 eura, oni dođu i odnesu to. A isto bi ga moglo odnijeti u ovoj kanti, ne razumijem. Nego to mora tako. I koga se to tačno zove? Koje? Za odvoz ovih igala i toga. Koga se zove? Kanto za odlaganje i... Misliš firma? Da. Ajko Eko. Ajko Eko. To je ono kao Mao Tzu-Tango. Ajko Eko. I oni su jedini, znači monopol u Sloveniji i 250 eura košta da jedno... Pa ne znam, lupam. Uglavnom nešto košta. Nije džabe, sigurno. Znači nije 5 eura, 10, 20. Da. Ne, pa ne to na mjesec. Znaš kako, to je... A kanta je perikolo. Imamo jednu našu divnu inspektoricu Ministarstva za zdravlje i ona nam svake godine tako servira. Prvo je bilo da moramo imati vodu, a mi ne moramo imati u suštinu vodu. Imaš najveći evropski studij, a šta će meni voda? Ja ne barantam s vodom, ja ništa ne perem. Ja sve moram sterilizirati, u specijalnim tekućinama potapljati, pre sterilizacije i tako dalje. Ali dobro, jer se mi tretiramo u Sloveniji tattoo piercing studij kao kozmetični saloni. Znači, kao da ću ja sad tebe depilirati, a ne tetovirati. Okej, ajde, mi uvedemo vodu. A nismo imali vode. Nismo imali vode, uvedemo vodu. Pošto je naš divni komšija Obsession rekao, ajde, nije mi baš drago, ali sve bi morala kroz njegovu trgovinu. Uvedemo vodu. Sljedeće godine je došla i rekla, aha, imate vodu, ali nemate toplu vodu. A ja je gledam, pa rekao, dobro, imat ćemo i toplu vodu. I onda dođe za mjesec dana, aha, dobro, imate toplu vodu, upali. Ali kaže, vi nemate WC-a, jel de? Ona voda, pa rekao, znate još od pretprošle godine da nemamo WC-a. Pa vi morate imati WC. Pa rekao, zašto moramo imati WC, imamo uslužni WC ovdje u Obsession, to... Kaže, da, vi možda možete dodati uslužno Obsession, šta ako se stranici prikenja? Dobro, nije tako rekla, ako je se... Znači, sredili ste WC. Kajem, gospođo, bolje je humano da ode u Obsession WC koji je velik sam WC koji je naš studio, a sam Obsession ima ventilaciju i 500 kvadratnih metara. A rekao, novih 25 kvadratnih metara kad se fino neko ode, onako, mačinski. Domaćinski urati, ko će to da ide? Koja ventilacija da to izvuče? Hajde, našto imamo mi WC? Uspjeli smo, možeš misliti, uspjeli smo, ovdje je bilo opet od tog Obsessiona. Ovdje je bila jedna druga prostorica. Ovdje je bio njihov aparat za šta ja znam. Pa su nam to ljudi ustupili. I oni nama ustupe to. Ali vidi ga što je krasan, nije slab. Vidi ga, čisto. Pedantan. Niko ni ne ide u njega, ali ga ima. Majke. Pa je onda zavese su bile. A znači, onda su... Onda je prošlo opet neko vrijeme, onda je došlo, kaže, a to vas ljudi gledaju, koji uđu, koga vi radite. Rekao, normalno, to se tako radi. Svaki pravi majstor se ne stidi onoga što radi. Ja mogu da radim da je 500 ljudi oko mene. I radio sam u takvim situacijama na After Houru od Leni Kravica je bilo 1500 ljudi, vislo, on tetovira jednoj ženskoj zmaja na leđa, jel? Ne! Zasebnost i... Ako stranka želi, mora da to i mi, ja odem... Su to isto evropski propisi ili po slovenski? Nije, ja sam živio u Austriji, nema zavise. Nisam pravnik, nemam pojma. Uglavnom... Nisu nujne zavise. Pa nema, nigdje imaš ti studija ko što je naš bio otvoren, to dođeš, imaš jedan pult. Okej, nema veze, ali sad je meni problem što sam išao nigdje zelenih zavisa, nismo u Bosni. Iako je Slovenija isto kao zelena zemlja, zamisli nema zelenih zavisa.
Onda sam morao da idem u Banja Luku da kupim. Nisam u Banja Luku, išao sam u Teslic da kupim zelene zavese. Joj. Tamo nije bio problem, kaže šta zelene, odlično, brate, prijatelju, znači... Tamo zelenu, zelenu metalik. Nisu rekli Bajlija. Dobro, hej, namestimo mi te zavese. I sad u junu dođe, opet naša Bošnar, gospođa, a kult, mislim, fina, stvarno. Kaže, kad dođu ljudi u ovaj zasebni prostor i kad vi navučete ove zavese, jel, čao, Irena, papa, gde će da on stavi svoju tašnu i svoj kaput? Pa rekao, ovdje imamo bušanik, stavi ovdje, brate, vidi, fino bušanik, onako futurističan, okači to tu i on ide kulturno ovdje, jel? Ja? Ne. On ide ovdje. A ja sam tetovirao jedno kao, a gdje će Bogi Revček? A gdje će Bogi Revček da ostavi majicu? U taškici. Bogi Revček sa milionima u taškici. Da, ono, pošto su milioni tamo, ono, ovdje onda je to pizdarija. Onda smo morali ove specijalne klatkice. Onda smo morali staviti ove kuke, znaš, da oni mogu tu. A kaže, a šta kad vama dođe, gospodine, onda ja isto dve kuke stavim ovdje, da kad mi dođu, da mogu da obese. I hajde i sve to redo, kaže, a šta radite s iglama? Pa rekao, bacamo ove naše kantice i to svežemo i huknemo u kontejner. Ne smijete u kontejner, to je... A ja kažem, dobro, a šta radim ovaj grad sa svim narkomanskim iglama po svim parkovima? Ako smo već do toga, je li tako? Ja bar bacim u kontejner, to sve u hrpi koji ide na glavno smetlište. Šta se radi sa svim ovim milionama igala, moje dete se igra u parku? Pa znate to ovo ono, kako to znate to ovo ono? Pa ako ima neka stigma ili kako se zove, čuo sam da skupljuju. Evo, oni to ne bi smeli. Kako oni da skupljuju te igle, a nisu zato ovlašteni. I onda smo došli da opet i to državna stvar, znači da bi se opet, ne znam koliko zaštitilo od AIDS-a i hepatitisa, nego da bi neka firma jedina dobila to, a mi moramo da imamo to. To bi isto bilo, pošto si ti televizor, kao da bi neko meni donio jedan televizor i jednu antenu šutnu unutra i rekao ti moraš, nema drugo nego moraš gledati Slovenija Ena. I još da platiš za to. Kao što su ljudi plaćali do sada, evo, neku TV pretplatu. A što je najlepše, da ni ta kantica nije slovenačka. Znači, neko iz Evrope uvalio sve to skupa. Baš sam otvorio novu novinarsku priču, da ovo malo... Pa ne, pa vidi ti to, majke. Ja kad mi donesu najapa, rekao, šta je ovo, ja to ne razumijem. Ja kaže, to Italijani nama donose. Znači, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo tagliente pungenti. Sì, c'è in italiano. Odakle je firma? Medical Frontier. Klinike. Frontier Medical. Ali ovdje piše Sharp Safe Co UK. Onda je to sigurno, evo, www. Ovo je italijan, ovo je ne... Samo to je opet nešto. Britanska. Da. Attenzione. Ko bi tu znao, to se ne zna. To su prevere, to je iz Engleske došlo u Italiju pa su uvezli Slovenci. Znači, treća ruka, brate. Opet je neko zaradio. Opet je neko uzeo keš. Reci,